Kumshi benta ban penkre ya ka 6th Meghalaya Games Hajar Arpusan kaban salong ha West Giant Hills District ha kalai phuai tarik Jemang ka kunho na ka Meghalaya State Olympic Association Shillong balalam khmat da working president ba John F Kharshiyeng ba u general secretary ba FL Pariat bat kinong mi khmat na ka State Sports Association Meghalaya kilawan hiar ha West Giant Hills District ban jurip ya kijaka bat madan penlong ya kijingale kai ba pher kumjuru ladadon kamban penbha antre no wut na kabenta kani kajing thmu shwa ban jurep ladon shwa kajing elang yamir jingmut rengkat bat u district sports officer West Giant Hills District ba ki pasa balashim bentaru de kinongkit kam joka West Giant Hills District Sports Association kentop u vice president ba Patrick Lamare u football secretary ba nang ebor shooting bat kiwe Hijaka bakilale jurep ha kani kasngi kentop ika kiang nang ba stadium Don Bosco Secondary School Mi Mentudu, Bosco Penar Salini Colony, Kiang Nang Ba Government College, ke Amphitheatre Mula Saat, Joy Polytechnic, Kadar Doloy Law College, To Memorial High Secondary School, Muralong, Joy Public School, Government Boys but Government Girls High Secondary School, Marin Hill High Secondary School, St. Mary Mazarelos Girls High Secondary School but Kiwe Kijaka. Kilale juribru ekamadan Jerusalem bat ki indoor stadium ke badon hajowai Kim Musnyang, Chut Waku, Dulong, Tepep Pale, Mission Compound, Presbyterian Hall, Chiliang Raj, Lat Thalabo, Saint Raj, Indoor Sports Hall bat ki wede. Najowai kilami banlet pat sha umulong. Football anong ma'am saja sagahin ni. Football semi final, quarter final, final no. Full. My dad formed this below. You cannot deny the facts. Fine. Di kisnong kalong hapo juai tahun ngila mending ngila lek nado napo Mi Mentru yang ta ngila wan napo la tulbo ki indoor hall ki outdoor playground ki pakidon ki kene ka kiang nambak stadium bagi don kene ke indoor bagi ke outdoor basketball court ngidon yang ta kini support missionary schools ki kini ki Thomas John Senior College nang ta ka St. Mary Maxarello Marian Hills, Don Bosco, nang ta kidon kini ki Presbyterian School, kijaka kibon nang ta ki locality, kijaka ki don hapo ka Snong Hi, hapo town, kom ka Chut Waku, ki Musnyang, ki Tempang Club, Lat Thalabo, but boro almost every corner jong ka Juai Town ngila cover mene, di menta kan nang sa sigini seliang Waijer. Po thalas kamin po klitersi mukla paterter ki belangsa ngin sa pendep hadir disiplin kum bolong hi kum ong ba fine last time ki long kum ba apply tali ki sports discipline ba ki pelong hapo tura this time hapo West Giant naka jing yarap jongki ngatrai ngin la ban penbon ro ki sports discipline kataro ka syong ki infrastructure bangidon di kata kasong haka sports association bagi Jakasa dadai ki pabiang tingin lahi tangat harai kumbal lapet hi ngibon ki Jaka kum ki indoor sports hall ai apo juai te ki bon ba ti ngathrai kam don jing hi ni ba ni pelong dia kata ka jing thmu ka ban lamut ka bajok actually namenta ka swimming pool nangkong tingala yawa ile stoman wat jaka ti daga jing kerku dong belai ngila yo apo kiang namba college daga jing yarap
jong i principal bala ikren dekala ai ngi ke jaka bangin sinai swimming pool hapo campus jong ka kyang nambak government college ti mentak sengi kila iwan napo Meghalaya State Olympic Association napo State Sports Council ro kila idon lang ti ki infrastructure ki badan hapo Juai Town almost ngila cover hi kidang doni bangimpat la ban pendam namar bakala dom la janmen bat sekiwai ki jakaro ngindang hablek hi hagi sengi ki banang wan ti ngakermen ba kini ka jingwan jong ka MSOM ta sengi kan long ka ba kala long hi ka ba job but ki building ki sengi bandang wan sekhmat ro bangin ya trai storm ngin ya trai lang kenang bangin la ban penbiang kita ki jing don kam namata ka 6 Meghalaya game ka banlong hapo kini ka district jongi West Asia Hills kita di West. Jadi semua yang pelong di Meghalaya Games, so aspeknya no, kesian lawan Meghalaya Games, kawan do infrastructure. Mut infrastructure baru lah apply discipline. Itu kita jaga si mendan badminton court properly, kinsna swimming pool kemudian kinsna mentah. Kita lagi example, kejiwan Meghalaya ga play infrastructure, juga bah himsim layak di senam balenya. Terus sarkar lomba kini ga Meghalaya Game. Ka promote di kena joni ila persang ban last time fly discipline la hajar ngut ibre nama tura duna jaga sa to siam last year lo ngajwa di 1,000 and we expect bangin increase segi discipline nama bon bakwa ale Meghalaya Game menta nama government la scholarship la award so kila kwa le ban one join jaga mese to ngimpat rai kan no discipline nginang song ka meeting jaga mese ni hap yalam biang gi state asian cha jwa sini ban peni gini gi bang ila pek ki hall gino ba ibet mpi lagi ibet then we'll go ahead ban le gi badan kam tengah i jwa am the problem na hall bon pelat dan kam ban sna ma try ga abiang he ni sin ban kom ni hawan ni ka ti kermen ba po di lam ba kro leader here district sports and also standard he'll be the main link with MSA by me but the organizing committee. Ketika long strat syaka pangadu ko baning sange slap singi ko bangiwan sini West Hills district dengan sobat omba kini jiwan jemi kadang long tangka sin kong tangwan cia kendu i district sports officer nakaliang ka Meghalaya State Olympic Association yang wan lang biba finally pare i general secretary juga MSOA itu sabotai di bukan ni di hang di nakalian juga selong bang yawan nakalian MSOA tangkat ban longka preliminary kucing suan ya feel boh kalau belum ka cukup keren sini ladap mau kembali ke West Hills ke dia bola shim yang jumpa ahli hatura ni Hanover yang lama ban ai ban ki West Hills district bikin host ya ka Meghalaya Games ko ban Rio how number 1 how January but kadeka kumapitip haka kumbakalo mata ni dokumen ba ni ka ki sports association ni yo ya kala dan lumba ka kerjaan ke government of Meghalaya sports department ni yo kala balong ka Meghalaya Games man kesnam di bat ni larai ban ya ra lang setiwi bagi district dengan ni ka kabuksiar ya ki paipa jo ni ka thai ni samla jo ni ka thai bagi ni shimenta kalau kum kowe ka la du bat sei ki sap ki badan jo ni ka thai tiga jinga kendum tasi ka padon ni ek sulong tang ni skwa ban pet mo kat nu tuli ki jaka ki don lani ki longkum do ka sa kadem kan longkum do bat malumala so kum baka kadon ka jikarben kuma khrau ba nin la ban pelong ka bejop ki kata ka Meghalaya Games ko ban Rio kadang bun ka kam dei ka yu ka ni tang ka ni menta sen ko ya ko beli sibun i district sports officer i bala pelilat ini ban ni pek ki jika kemba ka tin dalam di jungi bat kadang bun ki jaka ki ban bat yo di pek nomor ka mo kadang dei sen ko di ai kira kai gini kita kata komot na tepat ba kali pada tu kan kita update sesa so ni suruh ba pasang Sa